ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقه السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. امها حمد سنا حق وگمني الله سبحانه وتعالى صلوات السلام لبونتي دعاء كرني ميومت كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه السنة آ پروگرام گنستين ميدوس مبدل كلي نزهت شميم. مي پروگرام كي فقه السنة ديوه ترجمة ගෙනස්තින් මගේ මක්සදග හුෂහලා ප්‍රෝග්‍රාමේ මි තර්ජමා කරවාෆා වන අහමද් ෆාරූක් මුහම්මද් ෆොතුන් අල්ගොන් මෙහර බලමු මෙදනි ෆොතුගේ එවවන බෑග හිම නෙෆ්වා සාෆ් තාහිරුකන් මි බෑග දෂුන් හිම නාෆා එකේකි බාබතක බුයිමෆහ ಬಾಕಿ ಹೊನ್ನ ಫೆನುಗೆ ತೆರೆನ್ ಕುರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬಲಾಲಾಫ್ವಾಣಿ ಇನ್ಸಾನ බුයිಮಫಹ ಬಾಕಿ ಹೊನ್ನ ಫೆನಾ ಮಸ್ಕೆ ಉನ್ ಹಲಾಲ್ ಜನವಾರೆ බුයිಮಫಹ ಬಾಕಿ ಹೊನ್ನ ಫೆನುಗೆ ಮಚ್ಚ ದೆನ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಫುರತಮ ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ಬಗಲಾ ಹಿಮಾರಾ ಮಿನಿಕಾ ಸೂಫಿತಕ ಎಫದ ದೂನಿ බුයිಮಫಹ ಬಾಕಿ ಹೊನ್ನ ಫೆನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಎವ್ಮ ವಡಾ ಮಿನ್ನವಿ ಅಲುಸ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ವರ್ಬನ ಶುಕ್ರಿಯಾಂಗೆ ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬಾರುಡಾನ್ ದೆವಾದೆ එකලෙක් ෆානන් අල්ලාහ් රුස්සුල් ලෙවි ජාබිර් ගෆාන් ගාරිහුන් රිවාවෙකෙම්වා හදීසුන් සාබිත් වාගතුගා මිනිකා ජනවාරා එෆද දූනි බුයිමෆහ ಬಾಕಿ ಹುನ್ನ ಫೆಂ ತಾಹಿರ್ ವಾಣಿ ಹದೀಸ್ ಕಾವಣಿ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنا توضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي. معني جابر گفان گاری هن رواوه گنبه اکلیک فان ویدالوی همه کشورم من نبی صلی الله علیه وسلم سوال دنبونی حمار بویمفه باقی هن فنون ارگن من وضو کرون صحوانه توی حدیث کرویه آیکی ادکین هیه ಕುತ್ತಾಯ ಊರು ಫಿಯವ ಎಹಿಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿನಿಕಾ ಜನವಾರೆ ಬುಯಿಮಫಹ ಬಾಕಿ ಹುನ್ನ ಫೆನುಂ ವುದು ಕುರುನ್ ಸಹವಾಣಿ ಅಲ್ ಬೈಹಕಿ ವಿದಾಳ್ ವೆಫಾವೆ ಮಿ ತಫಾತು ಎತಕೆ ಸನದುನ್ ರಿವಾ ವೆಫಾವ ಹದೀಸೆಕೆ ಎ ಹುರಿಹಾ ಸನದುಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಲ ವಿಸ್ನುಮುಂ ಮಿ ರಂಗಳು ಹದೀಸೆ ಕಂಗಾ ಬೆಲೆವೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್. ಅದೇ ಮಿ ಹದೀಸುಗೆ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರೆಫನ್ನ ವಾಹಕತ ಕಳ್ಗೊಂ ಬಲಾ ಇರುಗ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಗಿಗೆಂದ ನುಕ್ತಾಯಂಗೆ ಬೊಯ್ ei hadis ke be kuttaya uru fiyawa ehem minika janawaruge wahaka bayan korawafa eme ein algomenna me gigendi echeki mi kuttaya uruge eba hurikan algomen eya duraddan jehe kantatteke bayan korefa dinuga eme ege tereng dinuga bayan korafa wahaka ege tere kuttaya uruge kulu ei najisecce gotuga bayan korawafa bebe ehem vejjiya algomen e wahaka eya dalil kuran shamsaka fen mi kuttanota uru beenun kuffi kamuganama ege mi kulu hunnani fena ekuefe hunnani ema efada halate gawjiya ekamaku beenun kurun hudden nuwane mitanoga meti mi enun ehen huriha janawaru teke boefa hunna fen ama mi baaki hunna fen ama algomenna beenun kurevene ehnames mitanoga ama algomen balairuga fen algomenna bong beenun kurumuge wahake nun eves halege menani kiye ತಾಹಿರ್ ವೆಗತ್ತು ಮಟ್ಟಕ ನತ ವುದು ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಎಫ್ಎಂ ಬೇಣು ಕುರೆವಿ ದಾನೆ ಕಮುಗ ಬಾಯಂ ಕೊರಬದೆಂ ಬುಯಿಮ ಅಮ ಮಿ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಹಮ ಕುರಿದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಸ್ ಅಮ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಿ ಫದೆಂ ಎ ಎಮ್ಮೆ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ضمೀರು ತಂದೆ ಕಮಕ ನುವಾನೆ ಎಗೊತ ಹುನ್ನ ಎಗೊತ ಬೆಫ ಹುನ್ನ ಹಾಲತು ಗೊನ್ನ ಫೆಂ ಬೇಣು ಕುರುಂ ಎ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆನ್ನಕ ಬಲ್ಯಾಗನ್ ನಕ ಫಸೆ ಹೆನ್ ನುವಾನೆ ಹೆಮ ಎಸವಟ್ಟಕ ಮಿತನುಗ ಮಿ ವುದು ಕುರುನ್ ನತ ಮಿ ತಾಹಿರ್ ವೆಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಎಫದ ಫೆಂ ಬೇಣು ಕುರೆವಿ ದಾನೆ ಕಂ ಬಾಯಂ ಕೊರಪ ಫಮೆನ್ مي موضوع가 එදෙ බෆාකදුන්නම් අල්ලාහ් රුස්සුන් දෙවි උමර් ගෆාන්ගේ දරිකදුන් අබ්දුල්ලාහ් ගෆාන් ගාරිහුන් රිවාවෙකෙන් වා හදීස් වෙස්වේ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارها فسار ليلا
فمروا على رجل جالس عند مقرات له، فقال عمر: يا صاحب المقرات، أولغت السباع الليلة في مقراتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراه، لا تخبره، هذا تكلف لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور. رواه الدارقطني. معني එකලෙක් ෆාන් එබහි අබ්දුල්ලා බින් උමර් විදාල්වියේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දතුරු ෆුලෙකා නුකුම වඩාගති ෆහේ බේකදුන් රේගණු දතුරු කුරවම වඩාගති ෆහේ ඒනාගේ වාරේ විහිගෙන් ෆෙන්තන් ජමාවා ෆෙන්ගඩිගේ කෑරීකා ඉෂීන් දෙකෙන් ඉන් මීහෙගේ කෑරින් එබේකලම් වඩාගෙන නෙවියේ එහිඳු එ මීහායන් උමර්ගේ ෆාන් සුවාදු කුරෙව්වියේ ඒ ෆෙන්ගඩුගේ වෙරියායි තිබාගේ තිය ෆෙන්ගණුගේ කෑරිය මිනිකා සූෆිත රේගණු ෆෙම්බුයමන් ඇස් උලේ හෙయ్యి ෆහේ එහිඳු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එමි හයන් හදීස් කුරෙවියේ ඒ ෆෙන්ගණුගේ වෙරියායි එකලෙක් ෆානන් එකම්ගේ ખબર නුදන්න වාෂේ ඒ කන්ත බොඩකොක් ගතුමෙකි එසොර්මෙන්ගේ බඬුගාවා ඉච්චෙන් එසොර්මෙන්නෂේ අදි එසොර්මෙන් ෆෙම්බුයම ෆහ බාකි හුරෙජෙච්චේ ඒ අහර්මෙන්නවා සාෆ් තාහිර් බුයිමෙකි ade mi hadis algommen hama balaeroga mige terega algommen engigenda mi wara mi kiritman nabiy sallallahu alaihi wasallam ge mi samasa adabuge nuktavis eba ingetam tanum fenna furtama kamaka e ekalega faano mi umarga faano kurave suwala e mi haya jawab nudevenis kiritman nabiy sallallahu alaihi wasallam mi e jawab mi devani ekalega faano ekam khabar nudevwash e kanta bodko gatumeke ege maane ki mi algom mi kya samasa adabuge terega himenigen da kameke ehma ei etanuga kiritman nabiy sallallahu alaihi wasallam algom men bayan ko devwani efada halatuga amal kuram wi goi ekam bayan kurawani e mihaya faharuga em demwa jawab neengi hinga adane ehme sawabattaka etanuga nabiy sallallahu alaihi wasallam egotan ekan mi bayan ko devwiye ehme fenganu kare minika sufita reganu kare olune kamaku ei masale nune ei masalen emihunge buinta emihunna hama liben waane enname sega baaki hunna fene ki hama sa hama tahir fene misalaka mi algomen fennane mi kuri zamanu algomen rajyega sama mi kisado fonna fen etchakan ala bahatta fe kisado tan adiya diyama hisabun algomen fen hama beenun kuran ama mi buima beenun kuran halat ay bohir algomen tere fenify bohir algomen rajyege tarikh jehilairuga eme egota beenun kurevene hema mi gotan hunna mi janwaru boyfa hunna fenuge boyfa hunna fenu baaki hunna fen algomen nama saftahirum taka beenun kurevidane efen e tahir fenu gotuga belevene temi mawduga macha adves hum eba huringe to hadis tammi mi mawduga umarga fan gari hun riwawaken wa bas fule demioti عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. رواه المالك في الموطأ وعبد الرزاق والدارقطني والبيهقي. معني حاطب گفين عبد الرحمن گفين يحيى گكبان رواوگن وي එකලෙක් ෆාන් විදාල්විය එෆහරක උමර් ගෆාන් දතුර කුනුකුම වඩාගෙන නෙවිය ඒ කාෆිලාගා අම්ර් ඉබ්න් ලාස්ගේ ෆාන් වෙස් හුන්නෙවිය එබේ කලුන්න ෆෙන්ගඬිගේ කෑරිය වඩාගෙන නෙවුනේ ඒ ෆෙන්ගඬු කෑරි හොරි මීහකන් අම්ර් ඉබ්න් ලාස් සුවාල් කුරෙවිය ඒ ෆෙන්ගඬුගේ වෙරියයි තිබාගේ තිය ෆෙන්ගඬුගේ කෑරිය මිනිකා සෝෆිත ෆෙම්බුයමන් ඇස්ුලේ හෙයි එහිඳු උමර් ගෆාන් එමීහාය විදාල්විය ඒ ෆෙන්ගඬුගේ වෙරියයි තිමමෙන්නන් එකම්ගේ ખબર නුදේශේ eheni aharmennaki janawaruta fembayole fengandu gandun fembuyeman aasule baykimuy adi aharmen fembo tantanun esormen ves femboy ule hutte ade mi hadis argumen mi hadis ke mi wahake balairuga argumen engigen dia kamaki mi kuriga argumen mi wahake dekke hadisa ege fahun hingafe kamekkammi e kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekkevi
wahakaya gule gotum meti iture gelefan mitanuga meti umaruga fan miwani eya mi bar libe gotan note ein ibre hasil kuram fahuga gelefan meti mi gota vidalu efa ei janawarta e algumenna ko hama mi dirula munda etse not algumen mi ule veshiga ule munda etse ke heme etse sabes ege rizqu liben wane algumen ge rizuka hurehen nele ege sawaba kunne ema etsa den ehem mitanuga meti direta ketchun ogatere kon hitumuge ma sifa algumen ge kibaga hunnan jehe kan ei mitanuga bayan kora noktayaki adi aharmen fembo tanakun esorumen ves fembo ule hutte basfun ul mele benge algumen direta ketchun ogatere kon to rahum kuran jehene kan ogatere ko hitan jehene kan algumen ebegi gende e amerikan misaka algumen mi bo femfoda janawarata karbiya nudi etsa durallafa etsa mi ha hun kammatiga baatibbun ei kiye algomege din evves kotaka barola nota hivvaru de kamen nunkan mi basfulun algomen engigende ade den hatarwana bayenge tom bayalani bula buimaffahu baaki hunnafin ekamanan allah rusulle vi kabshat bint kaub gari hun riwavegen wa hadithun sabit wa gotuga bula fembu imaffahu baaki hunnafin tahir wani ekamanaki abu qatadat ke fanu gabi kamlunne ekamana vidal wefawe أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فراني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من طوافين عليكم أو طوافات رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي معني إفارق أبو قتادة كفان إكمناك أريها بداغتي فهيكلك فان وضو كرب متكا ekαμana femfadu alwa devvi ehindu bulade fembu eman ai فهيكلك فان فنغلا فاوا كموار اسورا ديمايان اريكولا ديوي ادي اسور فمبوي كبشت كفان ودالوي تيمن حيران كمايكو اكلك فان ديماي بلويمي فهيكلك فان ودالوي اي تيمنغ مسلم اخاغه انهندرياي تبات يهوري ميكما حيران وفادوي كبشا ودالوي آده اكلك فان ودالوي هم كشفرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي هم كشفرون بولدكي نجس اتشنونه اسور منكي تيبامي هنگه گدورن اس گوس اولي اتچكي ade mi hadithun algomenna algomen balairoga miga miannani mi algomen hama direta keti algomen ge geterega not algomen gengula vidanakan angade ennukta metanunge enge algomen ge soro mennaki tebam han getora as gos ule etcheke en ebbek mana kure egota anebbek mana kura gotuge egota hifa hayer koffa nota mi kottakalla bandu koffa egota gengulumaki huddevegen wakamen nunkan mitanuga fen mi note bula boyfa baaki hunna fen fodu fen e algomen ege zatuga buimaka kamuda fenege wahaka nun e vesalega menani ke mitanuga menani mi fen ei mi tahir vegatumatta algomen beenun kure vidana fentake gotuga algomen mitanuga bayan kurwa famani em ei algomen deenuga miwani mifada kandattaka mi algomen amal kure vidana goittaka misaga janawarta gengule mihe kamuga wanama e miha ves amal kure vidane not amal kure ene onnane goittake ikhtiyartake ge wahaka deenuga bayan ko devwa famani em sara algomen ge rajyeges mi egota diretake tegota gengule bay kamuga wanama emihun amal kuram vigge meti mi kamuga bayan kurefai ten bulaluge wahake fo demyoti kuttaya ur boima fo baaki honna fenuge wahaka kuttaya ur boifa honna fen najis waane en salamevun wajib waane kutta danne esor boifa honna etche najis waane kan engeni ekalek faanan allah rusul levi abu hurairat ke faan gari hon al bukhari ya muslim riwa kor bi hadith kunne عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 رواه البخاري
واللفظ له ومسلم. ಮಾನೈ ಅಬು ಹುರೈರತ್ ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ಹಮ ಕಶವರುನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವಿಯೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಕುರೆ ಮೀಹೆಗೆ ಕಂವಾರುನ್ ಕುತ್ತಾ ಫೆಂಬೆ ಫಿನಮ ದಣ್ಣಾಶೆ ಫಹೆ ಕಂವಾರ್ ಗಾವ ಎಚ್ಚೆನ್ ಉಕಾಲಾಶೆ ಅದೇ ಕಂವಾರ್ ಹಫ್ಫಹರು ದೊಣ್ಣಾಶೆ ಅದೆ ಮಿತನುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರೆಫಾ ಮಿವನಿ ಮಿ ಕುತ್ತಾಯ ಊರುಗ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾ ಫೆಂಗಿರುಗ ಏಗೆ ನಜಿಸ್ಕಂ ಹುರಿ ಮಿಂವರ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಅಂಗವನಿ ಹೈಫಹರು ದೊಣ್ಣನ್ ಜೇನ ವಾಹಕ එහෙම ಕಂವಾರುಗ ಎಚ್ಚ ಉಕಾಲುಮ ಫಹುಗ ಹೈಫಹರು ದೊಣ್ಣನ್ ಜೇನ ವಾಹಕ ಕೋಚಿತೋ ದೊಣ್ಣನಿ ಕಂವಾರು ಕುತ್ತಾ ಫೆಂಬೈ ಫಿನಮ ಎ ಕಂವಾರು ಹೈಫಹರು ದೊಣ್ಣ ವಾಹಕ ಮಿತಾ ಬಯಾನ್ ಕುರೆಮ එහෙම ಏಗ ಮಾನೇಕಿ ಏಗ ಮಿ ಕುತ್ತಾಯ ಊರುಗ ಹುರಿ ನಜಿಸ್ ನೋತೆ ಏಗ ಕುಳುಗ ಹುನ್ನ ನಜಿಸ್ ಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗೊಮೆನ್ನ ಮಿ ವಾಹಕ ಮಿ ಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರಬನಿ එහෙම ವೀಮ ಅಲ್ಗೊಮೆನ್ನ algomen hama war boda samal kan denje kandate ke gawah kami algomen nujehene mi bayakum henota gairu muslimun egota mi kutta emihun lobin egota gengulune kiafa emihunna kamen nuwe ehme algomen kas kamen nuwane ehne nune ehme deenuge bohutte egota bayan korwa fonna kantate hukumga ega hama Allah subhanahu wa ta'ala ge mi kuladumanta kamuge tereng hama komme fada kames medweru make duru kamen hama mi vedane kameke ehme jikamuga wana algomen deenuga mi fada kantate nukuruma angafa kanta algomen gonje humattaka koffi kamuga wana ma komme fada kames medweru vedane ehme egota kutta nota uru mi fen boy fonna fen ecche ඒතල් ගොමෙජෙන් ඒගොන් ෆෙන් අවස්කොතකම උකාලාෆ ඒ මි කම්වාර නොතේ අලාෆරි බාලි දෙන නොත තට්ටකම ගාවිස් ඒ රංගල දොවේ හයිෆහර දොන්නන් ජෙහෙ දෙන් ඒ රංගල දොවේ යගින් කෂවර කුරන් එබජෙහෙ එන් ඒක අසරු ෆිලාෆ වාකම් අද යන් හම බාරවලා එහෙන් හදීසෙගේ වාහක වෙසබේ අල් ඉමාම් මුස්ලිම අල් ඉමාම් අහ්මද් ගේ රිවායත් එක්කාවේ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب رواه مسلم وأحمد. معني එකදෙක් ෆානන් අල්ලාහ් රුස්සුල් ලවි අබූ හුරයිරත් ගෆාන් විදාල්විය හම කෂවරුන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවිය තියා මීහෙගේ කම්වාරුන් කුත්තා ෆෙම්බොය ෆිනම ඒ කම්වාර තාහිර් වාහුෂි හෆ්ෆහර දොවෙගෙන්නේ ඒගේ තෙරෙන් ෆුරතම ෆහර දොන්න හුෂි හිරෆුස් වෙලිලාගෙන්නේ ඌරු දන්නේ එසොර බොයෆාහුන එච්ච නජිස් වනි එසොරගේ හඩි මුඩදාරු කමට්ටකේ ade mitanuga haifaharu donna eruge egiteren furatama faharu donna meti hirafusuri velin donna wahakema hirafuhaki algomenna mi sharoga ebote ei hama mi tahir vegatumаттaka beenun kureve necche gotuga tayamam kurar beenun kurave necche gotuga bayan korwa fe bave e mitanuga mi hirafus hurna velin ei e veli egoten e veli lafa doveluma fahuga den baakiyan hafaharu mi donnan jeni rangala ei eka yagin kamayako e asaru filagen diekan kashawar wana gotte edumattaka den uuruga wahakage terega hadimuddaru kamattake bayan kurave fanna wahakage tereng algumenen daijeki uuraki ege zaatuga eti beer kura najis kaagen ulecche em e esobattaka mududarukan mi bayan kurabwa fami wani em ei hama chakagandu tereya ule ege najis beer kurfa e najis tan eti kaagen eti muli kaage najis tan gulagen ekota najis kammati gule echka wati esobattaka e beenu kurun note najis ech uru ei najis ech kamuga dienuga bayan kurabwa fami misawapta kattaka mi program mi genesteni static company ge heo idun takayeko admi balali buimaffahu baaki hunna fenuge baage tereng anne kiyeki baataka den miwati najis taketi mi magan surukhige dashun liwafwa baata najis taketchake muslimun efada komme echakun duruhelive rakka terifun wajib hadi mududar taketche efada echen hashikanda feram ga jehijjenama dove saaf kuren jehe komme echcheki suratul muddassir ka man Allah wahi kurawa faave wasiyabaka fatahhir manai adi kalek faanuge feran koluta tahir kurawashi ehen ayategga Allah wahi kurawa faave inna allaha yuhibbu التوابين ويحب المتطهرين mi suratul baqara ke 222 wana aye manei hama kashwarun kina tawbawa mi hundeke Allah lobi wodi kembe
adi tahir wami hundekevs ekalange lobi wodigembe a saaf tahir kamge teren tawbawumge wahake ay komyati mi baga bayan korawa mi najis taketige dashungana furatama bag ade mi mitanuga mi furatama mi bayan korawa fa mi surat muddassiruge ayat algommen hama balarane kalege faanu feeran kolta tahir korawashe feeran kol tahir kurun ega mane ki hashiganuge tahir kamuge iturun ebajehe ena lafuna feeran ei hama tahir ecche kamuga vun e lazim kura echke algommen mi tahir kamate ge tiben jehe sawabaki algommen allahummatin handama kurumati demi tiben jehe bayekemi ema ehen tibe tiumuga algommen kashawaru kuran jehe ne algommen mi tibi tahir kamati ga kan එහෙම එයා ගුලිගෙන් දෙන් අල්කොමෙන මෙවනි මේ බකරා සූරතක 222 වන ආයන් අල්කොමෙන බයන් කරවා මේ එකන් ඉතර ෆොරිහම කොත් දෙවා ෆමෙනි ඒක බයන් කරවා හකයි ඒ ගිනගිනන් තවබව හන්දක ලෝබෙඩිගෙන් වා වාහකේ අදි තාහිරවා මිහුන් දෙකස් ලෝබෙඩිගෙන් වා වාහක එහෙම තාහිර වොන් මිතනුග දෙමානේක බේනුන් කුර විදාන එම්මානේ කි ඒ මේ තවබාවේ ෆාෆතකුන් තාහිරුමේ එහෙම ෆාෆතකුන් තාහිරුම්ගේ මානයක ස්පේනු කුරේ දාන දෙන් තෆ්සීරුග මෑගණු ගොත්තික බේනු කුරේ ෆොනනි ඒ මානයක හෙන්නමස් මි බේරු ෆුෂුගේ නොත බහුගේ මානේ බලයරුග මි තාහිරු වොන් අල්ගොමෙන්න මි මානේ ගිදානේ ඒ හම හෂිකනුගේ බේරු ෆුෂුගේ තාහිරු කමුගේ ස්මාන කුරේ විදානේ mi hennames mitanuga tawbawuma tahiruma gulwala fatima mi boda tafsir merin boda mana kurwa fonnani ei mi hashiganduge beer fushuke tahir kama vore boda hashiganduge eterege tahir kama egamane ki mi tawbawe Allahu ge magar rujuwe Allah hinge vi kota ule ulumashe mi ken nafsuga tahir kama she mi ken mitanuga bayan kura tahir kama ki suratul muddassir ke 4 wana ayata suratul baqara ge 222 wana ayatuke mi wahakataka fahuden ya vidigen rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadith mi fotuga den bayan kora waf meti an abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم والترمذي والدارمي وأحمد معنی اکلیک فانن اللہ رسول لوی ابو مالک الاشعری گری ہن رواوکن وے اکلیک فان ودالوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی صاف طاہر کم کی ایمان کم کے دبا کولپے ade ایمان کن ات بیک بہگن دایرگ haddi heta bayka behigenda kamuga owe ennames mi algommen hama balayroga mi iman kamage debakula ebba kamuga saftahara kam wegenda sawabtaga terega menani algommen alukame kuram beenun kamuga awana me wajhe saftaharwa komme alukame kuri kamuga vis eba saftahara wanje emme kudaminun algommen hama mi men emme aadage kudi kantata algommen jehila eroga eba ade majlihe kamsalaka jalsakan hazir wairuges algomen dinuge bote mi hama mi femwara tahir welagen rit hedumelagen tiun hukuruna madadda eruga nuata mi fada komme haletege buhutte saf tahir kama dinuge baru alafe buhutte hama ehemme mi namada daruga wudu kurumge wahaka mi wahaka se buhutte bayan kurawafa em mi saf tahir kan ei dinuge mi warabboda barula fonna kameke ehemme mige tere algomen hama baladan chana nukta ki Allah subhanahu wa ta'ala ke rivetikama lobe odigem waras kalange kan eme rivetikama lobe oda ras kalange ekalange alutakun riitikamati ge tibuma ekalange lobe odigem ve eme ekamves algomenna mi hadis ke tereng eba hama wegende algomen eba jehe iman kan furihama kurumattaka algommenge mahashiganuge beer fushke saftahiru kama hashiganuge eterege tahiru kan deba weseba gennan jehe ehem wegenne mitanuga bayan korawa mi wani iman kamuge deba kolebba kamuge saftahiru kamaki demi mawduwa gulun horiyata baatake den mi fotuge den kuriyan hori baatahugam hir najis taketiga baavetta wakiwakin bayan korawa febave mulataketi maha goffulangi den echegga ohore de nuhunna sufita misalaka hinnya kulandur fade echi marwafa hindus tahir wanikama den adi marwafa janawaruge katta dala niyafacha keheriya fata han adi minunas mibavat ke mi hatake tahir wani de mi baata gargon dengana program ega balalani mi asabu mieduge program minimalani mi program ga mi balali maganu gote ga najis taketige tereng bay baataka
mi program galgon mi balamun genda fodaki fiqh sunna mi asayid sabiq liwafa wa fotegge divehi tarjuma kurawa fawani ahmad farooq muhammad mi program ga malumat tevma wadannevi alustaz ahmad ma'mun program ga himnafa ayataka hadisa vidalu devvi ibrahim ilmaz program ufeti ahmad suhan hushaheli algon nuzhat shamim ehem faharakum baddal velam waki velana wassalamu alaikum. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقه السنة